Uyu munsi umuherwe wa mbere ku isi umwite Elon Musk akaba aherutse guca agahigo ko kuzuza 1 trillion. Ako gahigo yaciye akaba nta wundi muntu wigeze ugerageza gukora ibyo bintu cyangwa se ngo abe hafi yo kuba yakuzuza 1 trillion nk'uko Elon Musk yabikoze. Akaba ari umuherwe wa mbere ku isi uyu munsi wa none. Akaba ari umunyamerika ariko ufite inkomoko muri Afrika, ariko kandi akaba yaramaze kuba umunyamerika piri kuko afite n'ubwenegihugu bwaho, ariko ndagira ngo yuko afite inkomoko muri Amerika. Umuherwe wa mbere muri Afrika ndagira ngo yuko ari Dangote. Akaba ari umunyanigeriya ubarirwa mu mitungo iri muri biliyoni 20, ariko kandi nubwo aza ku mwanya wa mbere muri Afrika ndagira ngo yuko ku isi hose aza ku mwanya w'135 mu baherwe. Ubwo ushobora kwibaza uti umuherwe wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda ninde? Buri gace kose kagira abakire n'abakene, ariko kandi kakagira abaherwe, abatunzi yewe n'abagwiza tunga. Ariko ndagira ngo yuko uyu munsi Rwanda Times tugiye kuba twagaruka ku 10 ba mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda, abafite agatubutse hano mu gihugu cy'u Rwanda, abatunze, abahiriwe ndetse n'abagwiza tunga dufite hano mu gihugu cy'u Rwanda. 10 ba mbere ndagira ngo yuko uyu munsi nagiye nkabakusanya nkabagutegurira rwose. Kugeza umunsi wa none umugwiza tunga dusanga ku mwanya wa 10 ndagira ngo yuko ari Sina Gerard hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka nkubwire yuko uyu Sina Gerard yabaye kimenya bose bitewe n'urusenda rwitwa akabanga. Yewe reka nkubwire yuko abantu benshi babazi yuko urusenda rupfunyitse rwose mu gacupa ari akabanga, ariko reka nkubwire yuko uyu mukire cyangwa se uyu mugwiza tunga ari aza ku mwanya wa 10 n'ubutunzi bubarirwa muri miliyoni 40 z'amadolari y'Amerika. Ubutunzi bw'uyu mugabo kandi bukaba bubarirwa bigendeye ku mitungo afite, harimo amasambu, harimo ibigo by'amashuri. Ndagira ngo yuko uyu mugabo afite imitungo migari hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo nyine bituma aza mu 10 ba mbere. Turi yuko uyu Sina Gerard yatangiye yiharika cyangwa se ahinga ibinyomoro mu karima yari yarahawe n'iwabo, ubwo hari mu buto bwe, ariko mu by'ukuri bikarangira atangiye kubyaza umusaruro icyo twakwita nk'amahirwe yo kwiharika ku rubyiruko. Murabizi kwiharika cyane cyane urubyiruko ruherereye mu ntara cyangwa se mu byaro, agatangira ahinga ibinyomoro akaza kubibyaza umusaruro, aho yatangiye abikoramo umutobe nyine w'ibinyomoro, bikarangira ashinze uruganda rukora umutobe, bikarangira rwose abaye umuherwe. Kuri uyu munsi tukaba tumugarukaho mu 10 ba mbere. Nawe ntuzakine n'amahirwe, igihe wabonye amahirwe uzabyaze umusaruro ushyizemo ubwenge kandi ntuzacike intege, nawe wabigeraho nta muntu uba warabivukanye. Reka dukomeze rero n'umuherwe dusanga ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turahasanga Twahirwa Dodo. Twahirwa Dodo ndagira ngo yuko uyu ari umukoloneli. Ikindi nakubwira nuko afite ibikorwa bihambaye kandi bibarirwa mu gatubutse ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu muherwe kandi akaba afite uruhare rukomeye cyane cyangwa se afite imigabane ikomeye cyane mu ishyirahamwe ritwara abantu hano mu Rwanda RFTC. Ikindi ndagira ngo yuko uyu nguyu afite indi migabane itoroshye hano muri kampani ya Ritiko. Murazizi, muzigendamo muri benshi cyane, azikunze kuva mu gihugu hano imbere mu murwa zerekeza mu ntara. Abantu benshi murazizi. Ahangaha rero afitemo imigabane migari cyane. Uretse ibyo kandi uyu Twahirwa Dodo ndagira ngo yuko afite za gare ze ku giti cye ziparikamo imodoka hirya no hino mu gihugu. Ibyo nyine bituma tumugarukaho ari ku mwanya wa 9 mu 10 ba mbere dufite hano mu Rwanda. Ikindi kandi nuko abarirwa umutungo uri muri miliyoni 60 z'amadolari y'Amerika, bikamugira umuntu nyine wa 9 ukize mu 10 ba mbere hano mu gihugu cy'u Rwanda. Umuherwe rero naguteguriye ku mwanya wa 8 hanga mu gihugu cy'u Rwanda ndagira ngo yuko yitwa Richest. Uyu nguyu akaba ari we washinze uruganda rwa Mekikoro. Abantu benshi mukunze kuba mutabisobanukiwe cyangwa se wasanga abantu benshi mutari muzi, ariko uyu nguyu ndagira ngo yuko ari we washinze uruganda rw'amarangi rwa Mekikoro. Uyu Richest kandi ndagira ngo yuko akomoka mu karere ka Rwamagana, ariko kugeza uyu munsi abarizwa mu mujyi wa Kigali. Ikindi nakubwira nuko Richest byatangiye bashora amafaranga mu cyitwaga Ameki, cyakoraga ibikoresho byo mu rugo nk'intebe, ameza n'ibindi, ariko bikaza kurangira bibaye Amekikoro. Uyu Jacques kandi ndagira ngo yuko afite imigabane muri Koje Bank. Ibi ngibi nyine bikaba bimuhesha imitungo ibarirwa muri miliyoni 70 z'amadolari y'Amerika, bigatuma nyine aza ku mwanya wa 8 mu 10 ba mbere dufite ahangaha mu gihugu. Ikintu nakubwira ugomba kwigira kuri aba baherwe ndetse n'aba bakire, nyongeye yuko baba batangiye ku kantu gato cyane gashoboka. Niyo mpamvu nawe utacika intege cyangwa se ube wakisubiza inyuma, nawe biba bigishoboka akantu gato yabagaheraho bikazamuka mpaka biramutse bigukundiye byagera kuho wifuza ku nzozi zawe, inzozi zawe hoze wifuza kugeraho n'ubundi mu buto bwawe.
mwanya wa karindwi rero ndagira ngo yuko tuhasanga umuherwe makuza bete. Aba basigaranye imitungo ya nyakwigendera cyane cyane harimo uruganda ruzwi cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda rwa matera za Rwanda fomu cyane cyane, ariko akaba yarabasigiye inyubako y'umuturirwa ndende kandi nziza yateye amabengeza ibarizwa hano mu mujyi wa Kigali rwagati Nyarugenge. Ndagira ngo yuko iyi nyubako yabaye ikimenya hose, uyite Makuza Plaza bitewe n'ibikorwa bihakorerwa. Rero iyi ngiyi ntekereza yuko abantu benshi murayizi. Iyi mitungo iyibariwe hamwe rero ndagira ngo yuko iri muri miliyoni 90 z'amadolari y'Amerika. Isomo twakuramo ni ukugira neza ukigendera, tugaharanira gusiga isi ari nziza kurusha uko twayisanze, ariko ubundi hano ku isi si wacu. Ikindi kandi ubutunzi uko bwaba bungana kose jya ubuturamo, ariko uziko uzabutoroka n'ubundi ukabusiga ukabusigira abandi, cyangwa se ukaba bwasigara mu biganza bitari ibyawe. Reka mubwire ngo uba ugomba kwigira kuri aba bahirwe kandi ugakuramo isomo rigari cyane ku buzima bwawe, rikaba ryahindura ubuzima bwawe, nawe ukamenya ko nubwo uba uri umutunzi cyangwa se wagera ku butunzi ukamenya yuko gahunda ari yayindi n'ubundi ni ukubitoroka ukigendera. Tunyarukire rero ku mwanya wa gatandatu. Ku mwanya wa gatandatu naguteguriye umuherwe Mugisha Joseph. Uyu nguyu ushobora kuba utarumuzi, ariko ndagira ngo yuko ari we uhagarariye ikigo cya Fair Construction. Iki ni ikigo abereye umuyobozi mukuru, niwe muyobozi mukuru nyine muri iki kigo. Gusa ni wumva iyi kampani wumve ngo ni kampani ihambaye, ni kampani igukorera construction igaturuka mu ntangiriro igakurikirana akantu ku kandi, yewe no gusiga amarangi paka inyubako yawe irangiye kandi neza cyane. Ndagira ngo yuko iyi kampani yatangiriye mu gihugu cya Uganda mu 1986. Iyi ni kampani y'ubwubatsi, ariko ndayobwiye ko ari kampani ihambaye kandi ngari cyane nyine uyu Mugisha ahagarariye abereye umuyobozi. Iyi kampani kandi nkaba nakubwira yuko ari imwe mu makampani yubatse amazu maremare ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, amazu maremare kandi akomeye. Izi nzu nziza ubona cyane ndende hano mu mujyi wa Kigali. Icyo nagendereye uyu munsi rero ni ukukubwira ubutunzi bwabo, cyangwa se kukubwira umubare utuma nyine baza muri 10 ba mbere bitewe n'ubutunzi bwabo. Uyu Mugisha Joseph ndagira ngo yuko abarirwa miliyoni 170 z'amadolari, bigatuma nyine aza ku mwanya wa gatandatu mu 10 ba mbere ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Umuherwe rero naguteguriye ku mwanya wa gatanu ushobora kuba utarumuzi cyangwa se atazwi n'abantu benshi, kuko ntago aba bakire baba bakunze kuza mu itangazamakuru nyine natwe twirirwa ku mbuga nkoranyambaga. Uyu umwite hatari sekoko. Uyu nguyu nagira ngo mbwire yuko aza ku mwanya wa gatanu akaza akurikiranywe n'uyu mutungo we uteye ubwoba. Reka nkubwire yuko iyi nyubako ndende mu mujyi wa Kigali dufite uyu munsi, mu gihe iriya nshyashya bari kubaka itaruzura cyangwa se ngibe yamurikwa, uyu munsi inyubako ndende dufite mu mujyi wa Kigali ni y'uyu sekoko City Plaza. Ndagira ngo mbwire yuko ari y'uyu mugabo kuko nagira ubwire yuko ari umwe mu bahirwe dufite aha mu gihugu cy'u Rwanda nyine, dore yuko aza ku mwanya wa gatanu. Abantu benshi ntago mwari mumuzi, ndabizi abantu benshi ntago mumuzi kuko nagakunze kwigaragaza cyane mu itangazamakuru, ariko nagira ubwire yuko nawe ari umwe mu batunze agatubutse. Ikindi kandi nakubwira nuko uyu mugabo afite imigabane muri Kigali Marriott Hotel. Iyi ni hoteli ibarizwa n'ubundi hano mu mujyi wa Kigali. Nagira ubwire yuko rero bigenda bikamuzanira ubutunzi n'ubundi bugenda bugakubita muri miliyoni 250 z'amadolari y'Amerika, aribyo nyine bituma n'ubundi aza mu bambere hano mu bakire dufite angaha mu mujyi wa Kigali cyangwa se dufite mu gihugu cy'u Rwanda. Nicyo gituma aza muri 5 bambere dufite aha mu gihugu cy'u Rwanda. Umuherwe rero uza ku mwanya wa kane uyu munsi wa none ndagira ngo ko wamwita Ejide Gatera. Uyu nguyu akaba yarashoye ubutunzi bwe mu bijyanye na peteroli cyangwa se ibikomoka kuri peteroli. Urugero nakubwira nka kampani ya SP, iyi ngiyi icuruza gas cyangwa se iyi ngiyi nyine mukunda kujya kuvomesherezaho kuri station ya SP aho iri hose mu gihugu cy'u Rwanda. Uyibaze uyu mugabo rwose yanditse kuri uyu mugabo Ejide. Ikindi nakubwira nuko iyi kampani ya SP ari imwe muri kampani ziranguza izindi kampani nyine cyangwa se izindi station zicuruza nyine ibikomoka kuri peteroli cyangwa se amagaze n'ubundi. Ariko SP abantu benshi murayizi haba mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se muri bino bihugu bya East Africa n'ubundi irazwi cyane kuko iranguza izindi kampani. Ndagira ngo yuko rero uyu mugabo n'ubundi ahagarariye kampani ya Rwanda Mountain. Ndagira ngo yuko ahagarariye kampani itunganya icyayi ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda ikacyohereza hanze y'u Rwanda mu bindi bihugu nyine bigiye bitandukanye.
Jide kandi ndagira ngo ubwire yuko afite 60% by'imigabane muri banki ya kabiri ikomeye ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, banki ya I&M bank. Ndagira ubwire yuko afitemo imigabane 60%. Ibyo nyine bituma aza ku mwanya wa kane mu baherwe dufite ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, kandi akaba barirwa imitungo iri mu madolari ya Amerika, amadolari 290 miliyoni, akaba barirwa miliyoni nyine 290 z'amadolari ya Amerika. Ibyo bituma nyine aza mu bambere ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, batanu bambere tukaba tutabura kumukubwiraho. Umwanya gatatu rero twahasanga umuherwe Tribert Rujugiro. Uyu nguyu nawe ni kimenya bose bitewe n'imidugudu yagiye yubaka ikamwitirirwa, imidugudu myinshi yagiye imwitirirwa aho yagiye ayubaka hano mu mujyi wa Kigali hahenshi hagiye hatandukanye. Ikindi kandi ubaye utuye Igikondo ahantu hitwa kwa Rujugiro wabuhazi cyane rwose, kuko uyu nguyu arazwi, yarahitiriwe cyane rwose. Uyu nguyu n'ubundi tumusanga muri batatu ba mbere baherwe cyangwa se bafite ubutunzi bw'abagwizatunga ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ku myaka ye 76 ndagira ngubwire yuko ari we muyobozi w'uruganda rukomeye muri Afrika mu gukora itabi. Ndagira ngubwire yuko ari we muyobozi warwo mukuru. Ikindi nakubwira rero nuko uyu Rujugiro yaciye mu buzima bukarishye cyane, yaciye mu buzima bukomeye butari bumworoheye na gatoya, dore yuko yigeze kuba yacuruza umunyu, yigeze kuba yacuruza itabi, yigeze kuba yacuruza ubuntu bw'ubucogocogo buri hasi cyane. Gucuruza itabi rero nibyo n'ubundi byamuganishije guhura n'aba nyetabi nyine, aba bacuruza itabi muri no company ya TBC. Uyu muherwe nubwo yacuruje nyine ubuntu bw'ucogocogo, harimo imigati, harimo itabi, harimo umunyu, yewe dore yuko itabi ryo yaranarikoraga nyine, aribyo byatumye ashinga iyi company n'ubundi irikora. Ndagira ubwire yuko nubwo atakibarizwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, abarirwa mu kayabo k'amadolari 365 z'amadolari y'Amerika, kuko n'amadolari y'Amerika miliyoni 335 z'amadolari y'Amerika. Ndagira ubwire yuko aza ku mwanya wa gatatu mu baherwe n'ubundi dufite aha mu gihugu cy'u Rwanda nubwo atahatuye. Umuherwe naguteguriye rero ndagira ngubwire yuko turi kugenda tugana ku musozi, dore yuko dusigaje babiri ba mbere, ariko kandi sinabura kukubwira yuko ku mwanya wa kabiri tuhasanga His Excellence Paul Kagame. Nyirabwire yuko uyu nguyu ari umwe mu baperezida batunze agatubuze hano muri Afrika, ariko kandi no mu gihugu cy'u Rwanda akaba ari umwe mu baherwe dufite, dore yuko aza ku mwanya wa kabiri mu bantu 10 cyangwa se mu baherwe 10 dufite ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu nguyu rero akaba ari umwe mu baperezida bari simati, kandi abaperezida b'imboneka rimwe mu gihugu cya Afrika cyangwa se ku mugabane wa Afrika. Reka mubwire rero bimwe mu bigo cyangwa se bimwe mu makampani uyu mugabo ashoramo amafaranga ye, cyangwa se ashoramo agatubutse kiwe nyine kakamubyarira andi mafaranga, akaba yabasha kuyabyaza andi mafaranga. Reka mubwire ngo ashora amafaranga muri company ya Inyange, agashora muri NPD Construction, agashora muri Aboneka, agashora muri Isiko, agashora muri Bakura, agashora muri Real. Yewe ndagira mubwire yuko ashora mu bigo bigera ku 8 ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa se mu makampani agera ku 8 ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, ari byo nyine bigenda bikamuzanira ubutunzi, bikarangira abaye umwe mu bagwizatunga dufite aha mu gihugu cy'u Rwanda, dore yuko tumusanga ku mwanya wa kabiri mu bagwizatunga dufite aha mu gihugu cy'u Rwanda, cyangwa mu baherwe dufite aha mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo bigo mubwiye nyine byose ashoramo amafaranga ye, bikaba bituma n'ubundi abarirwa umutungo ugera kuri miliyoni 550 z'amadolari y'Amerika, bigatuma nyine n'ubundi tumuzana ku mwanya wa kabiri mu baherwe 10 n'ubundi dufite ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa imibare y'amafaranga gubwiye ntabwo ivugwaho rumwe, bitewe nuko iyi mibare bishoboka ko yakozwe mu mwaka w'2010, ariko kugeza uyu munsi n'ubundi ntumwe mu baherwe dufite ku mwanya wa kabiri nyine mu 10 ba mbere, kubera yuko abaperezida cyangwa se abakuru b'ibihugu akenshi usanga imitungo yabo ikunze kugirwa ubwiru cyangwa se ikunze kugirwa prive, nyine ugasanga ntabwo ikunze gutangazwa cyane. Niyobwiye yuko hari igihe n'ubundi ibirenga, kuko ntabwo ivugwaho rumwe n'abantu bose, cyangwa se abantu batandukanye ntabwo bayivugaho rumwe, nkuko natwe tuzi twihaye kubwira, hari undi wakubwira irenzeho cyangwa se iri munsi, ariko ikigereranyo tuba twafashe ni iki ngiki nyine. Umuherwe rero naguteguriye ku mwanya wa mbere umwite Rwayitare Alex. Uyu nguyu nubwo ari nyakwigendera, ariko nagira ubwire yuko yari umunyarwanda. Uyu mugabo kandi icyatumye tumugarukaho kandi tukamuzana no ku mwanya wa mbere, niwe muntu n'ubundi waciye agahigo cyangwa se na n'ubu ukigaca mu bantu bafite ubutunzi cyangwa se bagwije ubutunzi ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda, akaba nta muntu n'ubundi uragira ku butunzi bwabo. Ariko nagira ubwire yuko uyu mugabo Alex ariwe munyarwanda cyangwa se ariwe munyafurika wavugiye kuri telefone, mobile phone bwa mbere ahangaha ku mugabane
wa Afurika. Iyi niwe muntu wavugiye kuri telefone bwa mbere ku mugabane wa Afurika, ntabwo ari mu Rwanda gusa ahubwo ni ku mugabane wa Afurika wose, akaba umunyarwanda nyine, akaba nawe wakoresheje telefone bwa mbere. Uyu Alex kandi akaba yarahagarariye ikigo cy'itumanaho, akaba yarafite ikigo cy'itumanaho. Ikindi nakubwira nuko yarafite imitungo ibarirwa muri biliyoni 3 z'amadolari y'Amerika. Aka gahigo nta munyarwanda uteganya kugaca vuba ahangaha. Ugenda ujye mubona kubwiye bose, niba wumvise cyangwa se wakurikiye video neza, wumve ngo ninde uzagera kuri biliyoni 3 z'amadolari y'Amerika. Ibaze nawe biliyoni 3 ku munyarwanda, biliyoni. Ndagira mubwire yuko aka gahigo uwenda kugaca nawe muzatubwire, muzaze hano mutubwire ati runaka dore bimeze uku nguku. Ariko uyu niwe waciye agahigo mu Rwanda. Dutegereje ko hari undi uzaza akaba yagaca, akaba yagera kuri biliyoni byibura 1 cyangwa 2 mu gihe nyine natwe tukiriho, cyangwa se muri iyi myaka, muri generation dutegereje umuntu uzaca ako gahigo. Uyu nguyu rero akaba aza ku mwanya wa mbere mu baherwe u Rwanda rwarwegeze kugera, cyangwa se mu baherwe n'uyu munsi dufite Alex akaba ari we munyarwanda uza ku mwanya wa mbere. Uyu muherwe rero nakubwira yuko yitabye Imana ahagana mu 2007, ariko ndagira ngo mbwire yuko icyo gihe yabarirwaga n'ubundi mu baherwe 5 ku isi, icyo gihe nyine, icyo gihe kuko yarahagarariye n'ubundi ikigo cy'itumanaho ku mugabane wa Afurika wose. Ariko ndagira ngo mbwire yuko n'ubundi niyo bajyaga kubara abaherwe bagize isi, cyangwa se abaherwe bari hano ku isi, uyu nguyu yazaga muri 5 ba mbere batunze, abagwizatunga ba mbere ku isi. Ndagira ngo mbwire yuko iyo bitaza kuba ibyanga, uyu munsi wasanga abari gukompeta na uriya Elon Musk, uyu munsi wasanga abari gukompeta rwose rugeretse, cyangwa se wasanga ari nawe munyarwanda, cyangwa se ari we muntu wari guhesha ishema Afurika. Ariko ntabwo byakunze. 2007 n'ubundi ibyo Imana yamushatseho byarabaye. Kamubwire ngo nangaha dusubikiye ikiganiro cy'uyu munsi, abaherwe 10 naguteguriye, ndibaza ubabonye. Ese uduhe igitekerezo cyawe, utubwire ngo ninde twashyize ku mwanya utaruwe, kuko ntabwo tuguhatira kwemera urutonde nk'uko twaruguhaye, ariko nawe waduha igitekerezo cyawe bikurikije nuko nawe ubizi, cyangwa se habaye hari inosi ufiteho cyangwa amakuru ubafiteho. Ndagira mubwire yuko aha dusubikiye, reka tubonane muri video y'ubutaha. Unyite mbiri mu bakabiri mu wa mbere mu badukurikirana, wari mushyashya hano ndagusaba ko wakora subscribe ngo tujye no mu biganiro by'ubutaha. Ariko baye umusangwa nawe urabizi ibiganiro byacu nakagaruka, kandi ntabwo tujye tubagezaho ibiganiro mutishimira rwose ibibashimisha. Tuba tubizi ibyo mukunda, tuba tubizi. Reka tubonane muri video y'ubutaha. Nakubwira ngo ugira amahoro kandi imigisha n'amafaranga nibyo mwifurije. Ciao ciao.